Dobrodošli na klip. Danas ću vam pokazati kako skinuti Farming Simulator ili bilo koju drugu igricu koja se plaća na Play prodavnici za džabe. Znači, ovdje sigurno ne možemo skinuti. Ako ne želimo da platimo. Ulazimo u Google Chrome, kucamo Download Aptoid. Skinemo. Ovo je prodavnica kao potvrdimo kao Play prodavnica. Sačekamo da se skine. Otvorimo. Instaliraj. Otvorimo. Znači, tražimo farming. Otkažemo. Uđemo unutra. Install. Ok. Dozvolimo, pošto su nepoznati izvori. Sad ću ja pauzirati dok se to ne skine. I evo nas. Igrica pri kraju. Čekamo da se instalira. Instaliraj. Otvori. Imaju 3 ili 4 verzije koliko znam. 2014 koju sam prvi put igrao i bolja je verzija od 2016 koju sam drugu igrao. I ova najnovija i najnaprednija igrica 2018. Sad može da se igra multiplayer preko Wi-Fi-a ili preko Bluetootha, ali samo jedan igrač može da igra još s vama. To je malo jadno, kako da kažem. Evo ovako. Dosta je realno. I to ovi točkovi koji ostaju iza, ne znam koliko su iza. Ja sad to vidim. Ako želite još ovakvih klipova ili da snimam igricu, pišite u komentarima. Pozdrav!